من أنا لولاكم كيفما أحبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما أحبكم كيفما أهواكم ما سواي Saya nikahkan adik kandung saya Maulidayangi binti Muhammad Daud untukmu dengan mahar 15 helai emas tunai. Saya terima nikah Maulidayangi binti Muhammad Daud dengan saudara saya dengan mahar 15 helai emas tunai. From now you'll share all your joys through hardships, support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids to make your home.